me ni sompali thole ni ani a bazar thlir tu de chibai ule Russia President Vladimir Putin chu ana defense minister nilai Sergei Shoigu chu banin sipailama ton riat nei lo economist Russia ram deputy prime minister po lo ni to Andrei Belousov chu defense minister tharta naruat Russia hian Ukraine runa wangin defense lama asum man turu hle a indona le sipai en kolna summan chungchanga soineu neu oma wangin Shoigu hi thaka ni ta ni in nalang Thamasa khan defense ministry a Shoigu tha changdol tu pakhat chu corruption wangin manani a thuboi siam sakani a hei hi Putin an Shoigu a thak chan ni nge ya ngai ani president thu nei na mangin Shoigu chu thaka ni thu Russia ram sarkar thu puang tu Dmitry Peskov chu na soya ma se Shoigu hi Putin a sarkar noya napoi mo tak chel tir ani le don thowa Putin a chon Russia ram Security Council Secretary tan Shoigu hi arot ngala Security Council Secretary nilai Nikolai Patrushev chu a thak dona Patrushev hi Federal Security Service FSB ho tu hlui ani a ani hi nadang thok tura sonani thu Peskov chu na soibok Peskov a soidanin defense minister atanga bantak Shoigu hian Security Council Secretary nabaka Military Industrial Commission deputy head ani donani Russia in Ukraine ramrika na sipaya tirlua nataka Ukraine beilai taka Shoigu thaka ni hian soizui hlo hlea tuna hian Russia sipai te hian kumsang ni somni pahnia anlak to Kharkiv bial chu Ukraine sipai te kudatagi nan thu sakle me kani Shoigu hi kumsom pani chung zet Russia ram defense ministry ho tu alo ni to a kumsang ni somni pani February tha a Russia in Ukraine runa po ho tu pa berani a atira Russia hin Ukraine ma an son duai na a Russia ram defense ministry chunga corruption na salutu ga wangle sipai training nei mumal lo teral matonga da wangin Ukraine sipai te nan nor le duai ani ama soisel tu de jon Shoigu hi ngoi choi Ukraine boina apo ama tak in rol velem lova how tu ni na chel reng ringot ni in nan soya Russia sipai te puitu Wagner group how tu boralta Yevgeny Prigozhin pheichuan Shoigu hi nataka soiselin an sipai te ei tur nei lova da tu ani atia hemi wangin Russia sarkar laka a hela a hlo tling lo hlawa a hnu loka thlona che suala thita ni kha Shoigu hi Russia ram politician lunani a kumsom ni chung zat minister ni in mitam tak hnuwa tanpui ngai te tanpui tu angin na in lan tir thina chumai baka chon Putin a khon bol upamin zinga mi ani a Putin a thian hnai berber St Petersburg khopuya politics salu chitran tiratanga thian tele KGB a thopui thin te zinga Shoigu hi atel pha a Siberian Republic of Tuva apiang le Salian ni in Russia ram laili atanga jichua ka nilawa Russia President Louis Boris Yeltsin nena anin zomna thata wanga politics lu chil ani Defense Minister Tharatana Belousov ruata ni wang hian khothangram mithiam te chon Russia hian Ukraine chu ka tlom nge tum ni in an ngaya Putin a hian Belousov than chan chu Defense Ministry a kalphung thara be sei wang ni in Peskov chu na soya Shoigu a hnoya defense lama poisa man chu Cold War laya Russia defense budget ang maya sang ni chawni in na soyani Russia sarkar thu puang tu Peskov chuan tunlai khowela kalphung thara kal thiam indona ti dan thar le thajok hria piang in hnenan changthin atia chu wangin tun din huna President in Russia ram Ministry of Defense so tu atana civil mi athlang hi thil ti om takani atibok Peskov chuan indona wangin kan ram ven himna ta kan sum man hi sangha zakwa somriat chowa kan din mun anga khan kan dinga kan ram budget za pasari point pali zat chu ven himna lamata na manani boina tura om lova ma se ngai sakle ngai poimu angai tak zetani ati Russia ram ho tu in thak chungchang puang tu Peskov chuan Andrei Belousov a chungchang po soin ani hi civil mi satliani lova Russia ram Ministry of Economic Development a ho tu pa hlotling taka heram hruai hna thok to tu ania hunrei tak sum le pai chungchanga president puitu cabinet minister masa po first deputy chairman kha ani ati Belousov an sipai lama ton hriata nei lo chungchang le
civil mi ani thu hi soilan sar ni ma se defense minister Luinita Shoigu po hi chuti taka in chuang the ni bik lova Russia sipai general ni na chu chel ngei maya ma se sipai a voi khat ma atang lova politics a thlen san nuwa na chelawanga general ni na pek mai chau ani ve thawani defense minister in thak awang hian Russia ram sipai te kalphung chu a in thak danglam dor don lo ti Peskov chuan soya sipai inen kolna bi khi chu englai po in chief of general staff Valery Gerasimov thunei na ni renga ani hian hemo phurna hi ala chel chun zom zel dona helama hian in thak thlenga om don lo ati ani Peskov a soidanin Shoigu hian Russia ram ral thuam siam chuana lam military industrial complex en kol to dona he industry kalphung hretak voi engemaw zat an hna thaw dan ena tlaw fo to tu ani ati bok Thamasa Khan Shoigu thachang dol tu Deputy Defense Minister Timur Ivanov chumanin thamna la apu ania Russia in Ukraine run nuwa corruption thu boilian berni in Ivanov hian thamna poisa Rabuls Magdaduai khatala ni in Russia ram sarkar news agency TASS chuan an soyani Russia President Putin an na Defense Minister athak ta hi US Secretary of Defense Louis Mark Esper chuan Putin atan chuan ti mak mo nia hriat thu asoya kahun lai khan Russia hian an ral thuam te chu changkang zok le thazok in an siam zel ni in kan hria an sipai te po tun lai thiam na thar nen training ten petura kan ngai vekani ma se Ukraine in dona chu tiang chu Russia sipai te hian an lan tir lo reng renga Russia hian an sipai te an enkol na konga mason na nei turin ho tu thak hian mamoa Putin a hian ati tur dik taka ti ani ati kumsang ni som pani atanga Russian Ministry of Defense ho tu Sergei Shoigu thak anita hi Russia Central Bank ka advisor hlui Alexandra Prokopenko po in Indona le an ramsum le pai din mun inzom na siam that tum na niya ngai thu asoya ani na taka chuan Ukraine Indona hi khothangram abik takin US ral thuam le Russia ral thuam Indona ni bera tuna hian NATO official te chuan ral thuam chi hrang hrang siam chu alama US le thurwal pui te hian Russia hian khan lo hlea Russia hian le thum zetin ral thuam siam chak jok ni in an soyani hetiang ani lai hian economic thiam defense minister nei hi afin thak hle ni in mi thiam te chuan an ngaya Putin a hian Belarusov hi thatpui nge rin om an ti ani heti lai hian Putin a hian defense minister tharatana Belarusov forward hi Ministry of Defense ten fai na atan adu nia ngai ani boka chuti lai chuan a poimo lai berzok chu Belarusov hian an ramsum le pai din hun hrechungin Defense Ministry hi thiam taka enkol thei be seina hi ani thung engpo ni se Putin an Defense Minister athak hian en tir chian pakhat chu Ukraine Indona hian du tok mai atum lova na zok anor turin in rom han sau sau zok ti na ni a Russia President Putin hian Ukraine sipai te do lova khothangram hruai tu te thlok le ral thuam ado ti a hrachianga chu Indona chuan tlom zok ni hlawin aral do khola ti chak sau sau ti na ni ber mai ome hemi ti chiang tu chu Russia Foreign Ministerin khothangram te Indona hmuna tel ve po ni se Russia ina hlo thu a soi chuak hi ani nimin khan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan khothangram te chuan Ukraine Indona muala tel ven du ni po in Russia chu in peisa reng ti asoya andu phot chuan an tel thei reng an thu alom Indona an tel du ni chuan Indona mual nge ya an lut tur po ni ang ati ani maniloka France ram President Emmanuel Macron chuan Ukraine Indona khothangram sipai ten tel lawang ti asoi du lo wangin Russia ram hruai tu te chuan khothangram te hian NATO mingin Ukraine sipai an tir lut du mayang ti chu an rin dan ani to a Russia President Putin a chuan NATO in sipai an tir lut ani vai chuan Indo pui pathumna thleng nge yang ti asoyani Foreign Minister Lavrov chuan Putin a sarkar thara anhangaya chel chun zom don ti a hriat hnuwa thua soina hmasabera hetiang thu hi asoya thlara hian Switzerland rama Ukraine remna om thei nana inbiakna nei tumani thule chu inbiakna chuan Russia palai te som tel vean ni lo chungchang po soin hero manna hi Russia mu sitna le ti thinrim tumna ni thu asoya hetiang hian tu ma in ti turani lo keni phei chu hetiang a ti chi kan ni lo le zual he conference hi nei ani chuan
Russia laka thu top soina Indo puan na ani ngei don ani ati ani bazari lo thira wangin kan lo me